Pak, apa itu Pak? Pak beli baru Pak. Sekarang Ada nih. ini Pak lo ini Pak. Udah live dia. Ulang. Ya, enggak apa-apa. Iya, Lele. Nggih. Tapi katra rahina makin. Becik. Ya semua. Ini makin nyurat kelaksana yang kering rahina semang satukan alit-alit sampun libur semester. Senang kan libur semester? Senang. Becik-becik oleh rapor sana sami. Saja. Pedole le tepule. Weh, mantap. Ay, lulu nang. Kalian belajar nyurat boleh nilai 93 Pak, yang 93. 93. Saya 87. Di atas 80. Berarti sami kalian belajar nyurat aksara 80 83. tali teh duung nilai bahasa Bali ini. Ngiring kawin melajah nyurat aksara. Durungnya ngiring sarang-sarang prasasti bakti rekida sangyang widi melarapan hatu astu karo Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, seni makin kekawitin pelanturang antuk materi. Tapi Kaleng ya nyurat merepo. kaleng merepo. Nggih. Ini wenten sesuratan suku kata niki nggih. Sane mesuara AI ring sejeroning kruno suku kata niku tapi bahasa Bali ne sira eling Tapi suku kata wan wando nggih. Nah ini wenten kruno meja kudang wando niku Apa? meja. Ini wenten kruno agama kudang wando niku 3. wando nggih. Ini wenten kruno sepatu. Sepatu 3. Ini wenten kruno tamu lilingan. Tamu lilingan 5. Mang wando nggih. Nah sering makin wenten ke kruno sane medaging wando AI. Kruno niku napi? Kata. Nah, adakah kata yang di dalamnya ada suku kata AI? Contohnya napi? Pantai. Oke, Capek. dibenangin pantai. Santai. Tuhan. Pantai. Ini nyurat pantai. Nika suratane aksara napi. Itu tapi ke pertama itu surat. Ah. Garis kaleng merepo karena niki suarane AI nggih. Kaleng merepo. Garis tapi dik aksara napi yang urusan kaleng merepo niku. Aksara ne nggih. Ne garis gantungan di sesuratan pantai. Nah, ini wenten kruno sana nyambak nang adan pantai. Pantai di Bali napi pantai sa Panur. Matahari terbit. Matahari terbit. Pantai Pandawo. Pantai Pandawa. Tapi mana biar Pantai Padanggala. Pantai Padanggala. Betul. Pantai Putra. nah, kami wenten kruno pantai Sanur. Nah, sira bisa nyurat ke papan. Saya Ya. Pak, saya. Ini
Icang udah. Di bawahnya aksara Sementara sana ya. itu tuh nong bulan. Yang Oke, iki patut di surat ini pantai. Coba ya, niki aksara napi mantan saya ke surat oleh Devi. Pengidang mah. Milik surat niki aksara napi niki. aksara pa. Oh, Kaleng merepe. yang merepe niki Aksara na. aksara ne niki Gantung hanta. ngante niki sesuratan no pantai. Niki Aksara sa. aksara se, Aksara na. aksara ne, Isi suku. suku. Kurang. Niki sesuratan sanur. Nggih. Nah, enten malih niki kalih merepe metedong. Suaranya niki au. Wandone au. Contohnya kruna napi sane melagi wanda au. Danau. Pulau. Danau. Pulau, nggih. Danau. 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 Kami surat pulau. Kayak apa? Coba. Niki. Meja niki. Ini surat pulau aksara napi matan satu surat. Aksara pa. Aksara pe. Aksara la. Pe niki paut suarane pa. Panyatu. Suki. Suku. Pulau Suki. Beres? Aksara itu kaleng yang Kaleng merepe nggih. No. aksara la. Aksara le. Dong. Dong. Tarik kali. Ini wonten mangke kesuratan pulau Pulau Bali. Sumatera. Pulau Sumatera. Sumatera. Siapa? Yang pak. Siapa? Yang dua nggak diajak. Tiang Pak. Sudah bisa nyurat. Tiang. Nah. Tidak tuh dapat tidak baca. Sileh. Sakit hati pojok. Saya ada cuci mulut. Kebetulan gandeng. Saya dong canci benjak munasa. Itu. Sai. Ya ada tulisan segala macam. Cilek mana? Ini tak ada serapa aja cilek. Cilek. Ngalek cuma empat cilek. Oke. Niki sesuratan pulau Pak, ada yang nelpon, Pak. Sumatera. Pak.
handphone, Pak. Sumatera nggih. Dayak, yuk, napi manten sesuratan, ini sesurat ring, sesuratan Pulau Sumatera. Ya, kata sarane, ja, Aksara Pa, aksara pa, suku, ku, merape, oh, merepo, saleng, marepe, aksara la, la, apa tuh? kedong itu ang silengkung iki dan jelas ya. Oke, Baru itu dong. kedong, Sa, aksara se, suku, suku, ma, ma, te, eta, aksara te, gantungan ra, ra. Cari kali. Nggih, benar iki nggih. Pulau Sumatera. Ini makin saya alit-alite nyurat ring buku runo-runo sane surat Pak Guru di papane alit-alite nyawis ring buku nggih. Pertama balai balai banjar bangau nomor 4 danau nomor 5 danau Buya. Oke. Nah, sinambi alit-alite nyurat lah nyawis nike runo-runo sane surat Pak Guru angge Pak Guru soal ring puputan dumun pembelajaran ring rahina makin tuk tapi Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ngomong kata anjay, Bang. Mengucapkan kata anjay dapat didenda 1 juta rupiah karena Apa